Iami banuannya Keriso, babon kita minggu epifaniane, mau yami badai doa Yesus Keriso, Yahoo, ya fofo kemilo lagi, datang gua dede dalam modasi Yehova, datang musuh dede dalam malua fasumangita kero lagi dah, tasuno yaman leita mori babu kejenuhan nomor ferejiwa. Suno lo lagi ayat Sara ini kuat.
bawa ini. Bafede Yehova bahawara unilunga. Bangilata bamuotan wasibai. Pameloda memor eli banahania no awesi hurnia le sae ilania. Balego na sambu no wadu ada kelolain. Ba Samuel banumur goi bagusari Yehova. Bajisota ula ada kelolain. Ba mau Yehova ke Samuel baimane. Ya eda odo. Ba mui dia ke Eli imane. Ya eta odo menum au ke. Ba imane Eli les odo ke ai fuli fur. Ba mui dia ifuli mur. Ba mau jamu te Yehova imane he Samuel. Ba mau Samuel mui ke Eli imane. Ya eta odo no asam au ke. Ba imane Eli les odo ke onoku. Ai fui fora. Leona sabota badada Samuel Yehova baleu nasi hede kunya Yehova. Bai fuli mu au Yehova ke Samuel midelu sai. Pamau Samuel moi ke Eli imane. Ya ida odo noa samo ku. Avena boto badada Eli. Wano Yehova diau badono ata. Ada imane Eli ke Samuel, ai fui fora. Panam hede ya kheu ba imane. Hede Yehova iromo enoni. Ba moi Samuel fui mora banahania. Ba so Yehova ya gada bang au simane mege. He Samuel. Ba imane Samuel. Hede iromo enoni. Imane Yehova ke Samuel. Hiza sodanya ni lauku badauno kita Eli. Simane dalam ali orang kita terima informasi dan misuno doaya. Masuno pamangare fili daud Yehova ama ke masih soba dorungo baku Yesu Kristo sama ifi masih buat formasi daud ke mar ke bara audasi daud ke banahian yang ni baba ngadu sama bel bahu semua faluka aku mafaduhu watinga sinanya daga tan sanamu Meno fahona hora sino mafalua. Babe hidema. Ira dadama awo gamatama sino faudu badarmani. Adamika ko babana de faha ko de.
ta fodo ta romai rokolai te hada mo re badura sa e hadi fadarefa ngabua se feregelu irugi di felebitu imane ta romai rokolai badara moto badadela wale tegula ita bakonia au wale tegula ia badadela mino ibe e keda gehe hanya adosa Banuane hedaga bamafaduhu Wanu ifatengi amanunia Saurifi esi widana Nasozanehe Ono lowalangi Yesu Baba dedenia lete bule lowalangi Baya ia Balete bule baka lowalangi Banu abota badededa wa umasi lowalangi ita Banu faduhu dededa baka rowalangi banu formasi balete bule baka rowalangi dilete bule baka masi adu balete bule rowalangi badania ada mo hono baka masi ada koda fale atau kita nalu bangku adu menosi mania ia kita baguli dan ada sisota kita ringa baka romo bayam romo ya Tuhan ya dari tegak pada bina itu bahawa romo kasih batata romo lain tak usah mulai ke kami kasih batata silafona si medua awan medelu ba agera de silafona ada tak romo di romo lain ni mana sampai semangat faham sawagul tak ada waktu ni awal bapa jelas ni buat-buatnya warma kamu
Made sode soya menotola obu ba ora ada bazi malku ane baba madua kasumangita bangan punya menilai itu Israel Desura sio kerajaan ada baba masimu haka anu sawal Israel Israel dari kami ama ade sebab pangan sawal made tu soya bau dengan sekali kami buat banwa waktu hitam pas sekali sinur teder nabawa ma'ar pergi ya Mudah-mudahan. Da focă de vâdă baba nu la informațiune, mi o responsa pentru și făfănate ca un cor comisii por puan jemaat. Debe dia.
komisi Bapa Jemaat Bapa ya Koto Kodoa di Loro.
sauhadul ya dari sebagian ko kalau ko asiro ba ipano ya pembantu lingkungan bersama
Ia adalah kaum vokal grup lingkungan Waksalo. Bahkan ia komisi perempuan lingkungan Del Moyo.
Saudara, ia datang dari tekor Komisi Perempuan Lingkungan dan Moya. Baik kami ya Kepala Komisi Pemuda di Bawah. Kami tekor Komisi Perempuan Lingkungan dan Moya. Bahan ada hadiri teto vokal Komisi Pemuda di Bawah. Jadi bahan ada hadiri data fana data menota manjawalani manuna ita morai babarjuna nomor 8 na frateru wonogo sibai kudu. Adama adul kau suaya menunggu dada mama fefu matoga raga
iadu. Ira amalina bakal ifusanya masih bakal zoaya yeta Yesu Keriso. Dalam malilo walangi gada si tehalan mulai bazura Yohane fazasara ayat dunia si 40 atalu iruhi si 50 asara. Imane karo malilo walangi ba mahemulu ba mufali Yesu ena alisawa Galilaya ba faluka iya milifo ba imane kenya Yesu o enda o ba banua Betisaida milifo anda banua anda Andrea Fetero faluka ke Natanaeli milifo anda ba imane kenya no masunda ni sura Moze bazura goroisa ni sura sama ileo Yesu andre ono Yosefo banua Nazareta imane kenia Natanaeli so zisaki siotarai Nazareta imane kenia Filipo ai Faiki iila Natanaeli andre simoi kenia Yesu ba imane kenia hiza zinduhun rauno gizera ini sile fali mosa badege imane kenia Natanaeli hemoroyo ilanda o ite maline Yesu imane kenia melani kau milifo yauge meso bambera marafala ande bano wilaga imane kenia Natanaeli hirabi ono walangi rauge raso dauno Israeli ite malinga Yesu imane kenia menowalko no ila bambur marafala ande mamati rauge sodanya nilau sebuah moroi ande dregeda ene umbaso karawali walangi uomai ita maafefu badai zoaya shalom. Yahobu era satu waman yang masih bakal soaya situ balik kuo keda dia ada ene Yesu ono lowalangi barazo samu zate Yesu ono lowalangi barazo Yesus anak Allah dan Raja ira amalina bakal ifusan yang masih bakal soaya yaitu Yesu Keriso asisi tarono ma asisi la duna ke daerah samahal watanofena lowalangi le mana sitobidi tanofena lowalangi le sitobidi tanofena lowalangi no igila no anehe iya hada iya mana ni faluada igila ni hasamalua sisehi ba igila geli hasamalua silesehi hewa itu bini tanafena na wadaniha kulidana tetapi lemana to bini tanafena lobalani rosi dedenda ahuri ila lobalani ira satu wama yang masih bakazuaya si manada enu Natanaeli ane mefaluka ia ke Yesu Keriso no ila hadia ia Yesu baka bagede Natanaeli ira satu wama yang masih bakazuaya Natanaeli tengah Natanaeli ba garamba ba mazui fikar Natanael tetapi badaro malilo walangi andre Natanaeli pas pada zaman Yesus Kristus ira satu wama meno faluka bilifo ke Yesu Keriso ba iwali Yesu Keriso ke bilifo o Regida mama bilifo ba faluka ia ba borifi o hau dedania meno tobali so Yesu Keriso ai fada bilifo ande satu ama meno awai
tas. Natanaeli ane satu ama iwal kenia bilifo. No faluka da aga. Zisu basura nisura mose age. Ya ia ono lowalani. Ono Yosefo si otarai banua Nazareta. Ia satu ama haiwa Natanaeli ane. Ternyata dia Natanaeli ane suka nia keraguan. Iwa hadia susi sehi babanua Nazareta ade. Hadia susi sehi. Pertanyaan yang satu amahana ba iwa Natanaeli ade. Hadia susi sehi babanua Nazareta ade. Ya yang da nakafagi ya kamu sisila banua Nazareta ade ya satu amano banua sidehide. Tatu na banua sidehide ade termasuk terpinggirkan, ketinggalan dia. Jadi wajar iwa Natanaeli hadia sozi sehi babanua Nazareta ada niha ba Nazareta ada mungkin termasuk surya sama lua sila sehi. Anda iwa ya mana mungkin Yesus Kristus yang begitu baik, juru selamat ni hasil seki iotarai bambanua silese. Ada iwa haja susi seki bambanua Nazareta. Ya dari rasa tuama iwa alkenia wilifo. Lalu Natanaeli dari pagi beda ini kita tafai di Yesus Kristus. Ya. Dan ternyata Natanaeli itemaal mengia ifai di Yesus Kristus. Dan dihalang dawa sabua poin dirasa tua mawilifo andre minofaluka ia wa ibade de lowalani faluka ia bangorifi maka moama ia bawa maema turia somuso de andre de ita andre ya ita ni hakeriso sino manema bangorifi si otara Yesu keriso maka moama ita bawa turia ge haniha Yesu keriso andre. Tetapi kadang-kadang lu percaya nih nah ada nih wadah maka ya ita ka ohe biarlah Yesus sendiri yang menjelaskan. Jadi Yesus sama ya ifai hada ia kenakan airi andre. Pada rasa tuama terjadi percakapan Yesus keriso fomonatan airi. Hadiwan Yesus keriso kenatan airi andre. Imane Hiza ziduhun daun Israeli sila falimosa bagete. Hiza ziduhun daun Israeli sila falimosa bagete. Ya inilah keturunan Israel yang sejati. Ya satu apa? Dan tidak ada kebohongan, yang ada kejujuran. Itulah jiwa seorang Natanael punya sifat kejujuran ya satu apa. Ya dan bahwa mungkin susi segi babanua Nazareta itu hal wajar ya Natanael ada. Ya satu apa yang masih berkesuaian mungkin perjumpaan Yesus dengan Natanael mungkin mana iwa Yesus dari sohama lefadu dan Natanael. Tetapi Yesus Kristus malahan dipuji. Jadi kadang-kadang dia ya sesuai maka telah menentau ayat. Tetapi Yesus Kristus malahan ya, ibe sapua pujian kenata aeli. Hiza zidruhu daulo gizara eli ade lekenya falimosa. Beirongo da enata aeli sapua ma tukia iya. Hana balilan dawo Yesus Kristus. Yesus Kristus mewalangi lasi tobini tandofana nia. Lasi tobini tandofana nia. Nah ya itali yang tidak ufai rasa tuama pasti lewila dari Yesus. Ya ada yang lasi dari rasa tuama. Tetapi inilah lobalani. Anehe iya. Jadi rasa tuama yang masih berkesuaya tuh kebadainya iwal Natanaeli hemoro ila rao
malafomai. Tapi ba bermarafala hadiah ni faluania pada ene. Ya ia ga ene. Baba mukai zura. Ifaigi. Ibokai gelu-gelu zura. Ibokai da umaling obalani. Ada wa ihani ia Yesu Keriso. Ya ia no sama sasi dulu daulo Israel lelaki sejati. Jadi rasa tuangan yang masih berkesu ayah sungguh luar biasa. Yesus Keriso ila fatua lagi kaum iya winifo ila babere marafala so Nathanael. Mungkin so ada CCTV bagereja ada yang satuama CCTV tak ila ada yang terjadi bakanto ada yang terjadi fena furi tak ila. Tetapi terbatas ada tidak anak. Ya lesa ene kemampuan CCTV bawa nila ada yang zalua bawa rege. Tetapi Yehova lobalani Yesus Keriso lobalani ada aneh ya ila. Ila lesi to bini telefon namanya. Berarti rasa tua mantinga ha ni hasil seki ni pagi-pagi lobalani ada. Ternyata pagi-pagi gani hasil seki tege. Ni hasil jujur. Lesi to bini tanah fana lobalani. Samuza ke ya ikan ni hal tidak to bini keda. Tetapi lobalani ahori Ila keadaan dari ada Bang Mandrede. Ila itu sudah muda ada Bang Medan sutira baca kata ila mana lobalani. Ila jadi ya ita ada hati-hati. Naso sama luar hore. Kita mana ila saat kena dunia aku tidak. Ila lobalani baso hugo. Ila lobalani baso hugo rasa tuama. Masih berkesu ayah. Meiromo dahenang Nathanael, baabenang faduhu de dunia. Mino faluka ia ke Yesus Keriso, baiwaa imanes si bayi. Herabi, ono malangi, drauge, razo, daulo Israel. Bang umma lagi fomege ha ono Yosefa. Tetapi bermeno faluka ia ke Yesus Keriso. Sutelu jabatan langsung iwa Nathanael ade. Rabi sama hae guru. Siduannya ono walani rauge sitelu raso daulo Israel. Dalam perjumpaan Yesus paman Nathanael membawa perubahan yang megile faduhu de dunia ira satuama tetapi me faluka ia ke Yesus Keriso ba abena faduhu de dunia ba dinyatakan bahwa Yesus Keriso ono lobalani baraso da ia ira satuama ifotei wa Yesus Keriso andre no ahak ia bazangalui ya ia ahak sibaya bazangalui ya ia. Tetapi ini hasil mengalui ya ia. Penuh fadedel ia. Si Nathanael ada belajar ita ke ia. Dia punya kejujuran. Lefalimosa ke ia. Ba ohita dedenia ya ia dan faluka ia ke zamorifi anda. Faluka ia ke zamorifi. Ira satu aman yang masih ada soaya. Dia ziloktola tahal ke da badaro malilo balani ade. Si ofana si bagian adalah ena untuk bang ita si mani info. Baba Nuria ke darmali itu balani. Baba Nuria ke hadiah Yesus Keriso ade. Tengah ada ani paduna dungeda hadiah buku masakan na ira ibu-ibu. Tengah ada. Tetapi gak jarang si ekande so sama duna-duna. Bisa gamuata bisa karya Yesus Keriso bawa awenia. Tapi hada ani paduna dungeda ha asigulidane. Ai pada rasa tuama. Situ bali nunggu degada ya dalam si dua ande. Ena
Keriso, samati ke Yesu Keriso, punya sifat simane Nathanaeli Andre. Ia ada ene, ialui hanihal ono lo balani Andre. Ialui bagelu-gelu sura, babere malafala. Badal ialui, irasa Tuhan. Badal ika Andre, naso kita dada tabe kita da babangalu ya iya, badaro mali lo balani. Ai pada rasa tuama, ya iya ada ene, ena etekon ita, sama dulu ya iya, waya iya ono lo balani, raso ada sama ter faurida. No ila ita, hadia iya si soba deda mal ke no ila lo balani, no ila no ani iya, maka nasi sengi ni faluada. Tato huke, iregi wal ke dadanya Yesus Keriso, lefali mosa badege warga jemaah. Irasa tuama no masih berkesoaya. Safuria ya iya dalam tobali sanuria ita, maka ni faluada ya iya dalam baba mamasi lo balani, basi manege fasuida. Baba mamasi lo balani, si manege dari fuseda, si fatiu keda-keda. Tao masih lo duda irasa tuama. Dae baba maema turia lo balani. Baba maema duria somuso deda ada sama halnya. Ma tao masih lo balani, ba tao masih nagoda dari fuseda, bahkan si fatiu keda-keda. Dae mo ita irasa tuama. Ena adanya ila ita Yesus Keriso bahwa ya ita niha samati si ruhu Andre. Yaitu ita soaya badalo malinya Andre. Situ bali sinanu badada ya dia dalam Sara Yohane faza alfa ayat ini sifil 5. Sara Yohane faza alfa ayat ini sifil 5. Nasul zanehe ono lobalani Yesu baba dadania lete bule lobalani, baya iya balete bule bake lobalani. Samuzate naso zaneve ono lobalani Yesu, baba dadania lete bule lobalani, baya iya balete bule bake lobalani. Endro malina. Hei hoa lo banganima samagula daramalimu sino pain makhema. Bahira swayana faramoga khema waya uga ono lo balani barazo ada. Ya uga zamantara elia ulidano ada. Mantehega swaya fatara daraga. Bahiza ama daramalimu sino marumo ada. Ena ebui hamaromo mano. Hiza ena mafalua baba orima. Ia tu bali raka sanuria itu taro malilo balani. Sanuria itu duria somuso dede ada. Waya uga samorifi ada si otarai Nazareta. Bahiza mama ada kau. Abele ada aga baba malua daro malilo. Ina tu bali aga hobo. He babi he masih mandege baba mata masiroma ke. Sawadala suaya note bato genoniu. Bama ada ke binti bato ke hau. Da eza masugi-sugi pada dema irege suaya lezaya-zaya gelema bawang bro daro malimo Andre. Ya duhu manilika taro malimo suaya. Amen.
favorita margul famatida internet Cristo finalolani mudizio. Etoma vida. Ya mati kawan anas Data Fotograma dalam Jakarta. Wata Jemaat Minggu 14 Januari 2024. Wata pelayanan. Sara pelayanan kebaktian Minggu 21 Januari 2024. Kebaktian pagi khotbah Bapak Pendeta Jemaat Liturgos Mite Gula Sangaya Mela Satone Kristo ina Setregia Ros Ita Waru Danesa Ulu. Kebaktian siang khotbah Bapak Pendeta Jemaat Liturgos Satone Kristo amani Sidawel Singa ina Santi Gula amalilis Gula ina Ita Waru Sangaya Mela Satone Kristo ina Jini Gula Satone Kristo amani Ita Waru Satone Kristo ina Epidia pelayan umum Satone Kristo ama Fidel Waru Satone Kristo ina Anis Gula Satone Kristo ina Justin Gula Satone Kristo ama Dios Gula pemusik Fajar Rawi. Kedua, Peanya Kristo Kekalua Balo hari Kamis Nahia Bakosari Teborega Berji Siwa Siulewong Renungan Fikar Jemaat Moderator Satuan Kristo ama Tetes Gula. Si telu Minggu Funada Teoloi Gamela Pembangunan. Eva Nata Komisi Remaja dan Pemuda Tefalua Balo hari Minggu Dola Saraba Wasisara 2022 Eva Teborega Berji Makomalima Tanobi Nahia Bagosari. Untuk tenaga rata Difusa Remaja dan Pemuda Baba Mania Kristo Enarmuita Baba Malua Natara. 5. Baba Malua Natara Komisi Remaja dan Pemuda Jemaah BNKP Mandaihe. So beberapa kegiatan di Falua yang ada. Sarah, loba tenis meja akan remaja dan pemuda mau lingkungan. Ni Falua Dania Tanah Owi Teborego berdua siap Nahia Bagosari. Dua lomba ECTA antara remaja dan pemuda mau lingkungan. Ni Falua Balo hari Kamis Februari bawah sisa 2022 Teborego berdua siap Nahia Bagosari. Terus lomba vokal grup antara remaja dan pemuda mau lingkungan. Ni Falua Balo hari 2 Sara bawah sisa 2022 Ni Fauge Baba Malua Nata Komisi Remaja dan Pemuda Jemaat. Pean ni dunia ada Satone Kristo banyak tenori. Lingkungan terlalu Mandaihe Nahia Bano Amai Namerten Lawan Teborego Berjikono Tanori. Svitu sa walu ono matua Eferius le umoroi ba keluarga ina eferium keluarga Jemaat dan KPI Senagola Resol Burlarua BNKP. Ono lawe
Putri kasih Krisia mulai bah keluarga ina putrahia lingkungan bawah Saro warga jemaat dan KP Madehe Resor baru BKP pemberkatan nikah Tevalua balu hari Minggu 12 bawah Sara 2022 bah gereja Anugerah Bethesda Jemaat Menuai Tangerang si Walu Solo ekor bah vokal grup Minggu Funada Sara orang-orang jemaat 2 vokal grup Komisi Pemuda Jemaat, 3 kor musik termafla Ruamadehe, 4 kor musik Komisi Bapak Kadoro, 5 vokal grup lingkungan 50 termafla Saramadehe, 6 kor orang Wasiana, 7 vokal grup lingkungan 2 Lelemoyo, 1 kor Komisi Perempuan Hidowaroho, 7 vokal grup Komisi Bapak Siana. Pelayanan Minggu Fikar bahwa jemaat dan KP Madehe berakhir pada hari Minggu 12 Sara 2022. Minggu Funada Minggu Fikar jemaat Mangona Babanona Kristo. Eba kebaktian pagi bahas mana biba kebaktian siang. Pada hari Jumat evalu latihan pelayanan kebaktian siang Minggu 12 Sara 2022. Teboleh wajib itu bomu. Mutatana karena bapak ibu semuanya komusi balik tugas yang noi terbaba malua latihan. Kalau hari Selasa hari Sabtu, saya follow latihan komisi bapak yang boleh itu mau minahia baru nabina seperti terjemah. Nah ya pelayanan Ibu Cafik mulai 12 bawah Sara 2022 itu bawah Sara 2022 balingkungan si Sara Lasara Bayi. Kalau hari Selasa, Felian bawah Sara 2022 Tevaluan atas SD Negeri 2 Madehe, Nahia Bapak Saling dan KP Jemaat Madehe. Patulah dia sebagai kebaktian, ya ulai kamera ni pada saya bagi keluarga semoga nafabu desa balingkungan Kadoro, balingkungan Siana. Sono kurifon ya oleh bamanya Kristo, mutatana bapak yang umum, bapak Mandawa, nama abai dan yang kebaktian. Ang berkata bahwa Sebat tanggal 7 Irugi Feletelo Januari 2022 Pasebatan kebaktian minggu selalu kebaktian pagi 1.700.000 kebaktian siang 2.250.000 Pasebatan si Sabano Fulu kebaktian pagi 2.650.000 kebaktian siang ke Fajuta 250.000. Pasebata femanga kaniamunio kebaktian pagi fitumotu afele 1.500. Pasebata fangada sawagel. Ina putrahia babasalo 8.000. Ina lisikula babasalo 20.000. Ina ya baru siana 50.000. Semana kesatu manrehe 50.000. Ama ina hasia aramba 20.000. Amaina dia ibu mandai 50.000, ni beza mati 8.000, SMP nanti satu mandai 50.000, kalau mana fama fajo baru siana gomoto 50.000, pas semata pihak kami fabula 2.000, pas semata pada diakonia, amaina Justin gula itu baru 5.000, nawis baru siana 8.000, ni beza mati 5.000. Pasempatan pembangunan, ina putrahia baru salo 8.000, ama beda baru siana 8.000, boleh lelong moroi ke ina di minggu dari balau 5.000, ama ina lokal kita baru siana 50.000, ama ina peni gula Madehe 5.000. Amela defi, ama ina gema gula Lemoyo 8.000, ama ina mersi gula Lemoyo 4.000, ina riana gula Lemoyo 20.000. Santi gula tengah Flora Madehe tengah Flora Pas sebata moroi keluarga bahwa sudah lingkungan Fasiana famoto fabulan 1.000 lingkungan Fle Favadoro tomato tengah Flora lingkungan tu afitul lemoy 50.000 lingkungan tengah Flora Sara Madehe 1 juta famoto 7.000 lingkungan tengah Flora Madehe 1 juta famoto 20.000 Pas sebata bawang walu na putrahia baru salo 8.000
mata keluarga luka kebaktian pagi dan siang 1.750.000 Kalau Tuhan tema pada minggu dah 12 juta oto asiwa ula besaribu. Kangguan setiap keluarga senantiasa bawa pembangunan rumah di pendeta jemaat. Ina suada boleh padoro 8.000, ama aja sudah boleh padoro 8.000. Kalau gua kesu 20.000. Sumbangan batu bata senantiasa bawa pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Si kinegu dari Balo 50.000. Iruki daga Makarta. Manonaita moroiba kujinuna na moroiba kita maflasara abai dawatata. Yowoi gamelan kasisai ke keluarga sinotuna famudele paling mansiana babai kumahan kadoro. Posisi kita faithful. Tahun berbeda. Ifulizu ibu awak mengalunda karena funau Yehova wabalima. Maanda sahaga lubang masih bersenang falu pangaraga. Ina tersisa kisino tehega kema bapa madua masumang ina kelusoi. Ya zinunda ma bafangan masih terbalik lagi dari maswaya. Mina falu pangaraga baik buat dede. Pahizam maanda kau tonggai bapa masih kema. Ya aga sino hulo banaya ade. Nana babala, nana batuan ke dakinuli sino zizi otang funau ke bawah perbalima. Apazawa dengan rewa di depan Yesus yang berada kau kami mama. Ya ida kasino bulung soya, mai ide anda agat ang funau. He ama
He ama fododo mo gangan rawada bedake noni banwa mo banaya ade swaya. Ada yang liwi awangan rama. Maando ke ina amwalaga. Kohita da sesetia ke ozui. He ama simanaga badraw orang. Fahubu irau mo maafef swaya. Kema berjemaat pandehe ande. Esi sedang duduk bangku SD, TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan. Mato ira badangau ama. Ena mengerti pada ira bangabala sila seki. Wamelu sila seki. Roro ira soaya. Fatu dadema ama. No mananane henda uga romolangi. Ya aga siso banaya ade. Basi managa ira dali foser ma ira no masih soba ditambah nasi. Ya uga fagala-gala si wa masih mama. Boy mana orang ira. Ya situ bali kubawa orang kekeba. Bayaga kubawa ba. Mangato badangau suaya banamani hakeriso. Sino soba na ya mo ke pamakau. Si soba na ya ade. Basi so ke banomo. Maanda ke abala irama. Tu faira tangau sabala. O kafui ngamaluwa. Irega ke suaya. Lasuno dauga. Nano definitif fabula ira. Basi managa ibanama. Sabi ita desila fakama. Paululu faurinia sumanga lubangani. Ke ama. Ina fateni badadara ke hama. Irege. Adaya zito bali. Noro dadara suaya. Adaya zito bali busa ira. Ina lalu baurira tanafona lubangani. Baik kau ni baba, baik kau ni badara. Kau ni moroi baba hang kedede lubangani. Basi mana ke panamani hakeriso. Sohala badana. Sohala bakantor. Sohala to bali sama maguru. Sohala spaniaga. Pamala tanebe neke dalam tanebe. Maada ke fahubala hala babanga muswaya. Ya sito bali babang preheni. Ba toguna sero maaga. Ke amamato ke badangau hala ke mabajemaat mandrehe ade. Maada ko ina malaga bahasa rasara dede. Ke pagkatagi nuniu basi mana ke banwa muswaya. Irege ke ama. Fef hala ke mabajemaat ade. Tola mula seki. Bahiza ke yang maya egi basa bataman resino mau boy fondreke zide. Maada ke fauhu iya. Ya sito bali fone bua tebe. Bas mana bisito reka maswaya. Ena egi esto bali babo bener itu punah kema. Bongi bama eke. Sahaga tua Yesu. Atau gibadangau. Ira-ira sohala wa pemerintahan. Jauh ke mana beba matera sisen di beba matera sohahau ke raswaya. Ena Allah sino mola kera. Lawa situ buka babu hala gaiga. Lawa situ buka. Ena Allah ta ufida uga swaya. Bahala sino mola kera. Aga kai banamani hakeriso. Ena to bali da aga hubu. Banawa mani hakulidane. Baga pamilih mo abas managa matapas sila mga sahaga lagangan rawat dadang maama. Bauya nga sanyang dang mabawang anda. Fadu dadang mabawang bener iya gebang. Fatua lamaan dan yang remanda. Banongan al ilah adaya sabulesaki. Sahaga lama. Wai basumasi daga. Isa iya lua basumasi daga. Pada Yesus Kristus memanganda daga basino mamahal ya aga babanganda mamane.
Niaga uli si fawa hau gede, ya to bali ami surah keriso sama dulu ya bawa museo ke baga tema hulu. Ya mufawa ita